Halo teman-teman, yuk kita mencari mainan lagi teman-teman. Kira-kira ada mainan apa aja di sini ya? Let's go, kita cari mainannya teman-teman. Ada di mana nih? Coba kita cari ke sini yuk teman-teman. Wah, kakak belum menemukan mainan nih teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel polisi sepasang teman-teman. Kita selamatin dulu ya teman-teman. Wih, keren sekali. Kita taruh di mana ya? Kita taruh di sini aja dulu teman-teman. Oke, kita cari lagi mainannya. Ada di mana nih? Coba kita cari teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel pocong di sini teman-teman. Serem sekali. Kita selamatin dulu ya teman-teman. Wow, mantul. Dapat mainan ondel-ondel pocong. Kita taruh di sini teman-teman. Oke, kita cari lagi mainannya. Ada di mana lagi ya? Coba kita ke sini teman-teman. Ada apa tidak ya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel pocong lagi di sini teman-teman. Keren sekali. Kita selamatin lagi teman-teman. Kita taruh di sini lagi. Oke, lanjut kita cari mainannya. Ada di mana lagi ya? Coba kita ke sini. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan harta karun mainan nih teman-teman. Ada Popit sama Squishy. Ini Popit Unicorn. Ini Popit Love. Ini Popit Es Krim. Ini Popit Astronot. Wow, ini Squishy BT21 nih teman-teman. Mantul. Kita bawa lagi mainannya. Kita kumpulin di sini. Oke. Dapat banyak nih mainannya teman-teman. Keren-keren. Banyak sekali ya teman-teman. Tuh lihat teman-teman, kakak mendapat banyak mainan. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Bye bye.